Agifak ikaw na siyum. Ingana finen Hawaii aulimi kosh lamgaul. Ikan me fashion ikan uniste pange. Amdana kana fak fin pa kat me uniste na en KOSRAE. Kainen Federated States of Micronesia dali me Thursday. En KOSRAE laulongul fashmet kien. Aulongul fashmet ki. En yun ang som nagi me world clocks yun ang share me time me na finen share finen KOSRAE when states agash sayang. So first thing first, I'm gonna want to welcome you. Thank you so much for sharing your time with me this evening. Wednesday evening, late afternoon or early evening. Also almost 6 o'clock. 8 more minutes until 6 o'clock here in Hawaii. It's February 22nd, Wednesday. I'm gonna go ahead and share. Actually, share time. I'm gonna share the world clock. Then we'll proceed on with the broadcast right now. So, just like I mentioned, Guam, the time zone in Guam, they're 20 hours. Guam is 20 hours ahead of Hawaii. So that means here in Guam, it's Thursday, 1:53 Thursday, early afternoon. Entry in KOSRAE is also Thursday, 2:53 in the afternoon. 21 hours, and KOSRAE 21 hours ahead of Hawaii. And then Kora Palau, Thursday, 12:53 early afternoon. Nashville, Tennessee. Wednesday night, it's almost 10 o'clock, 6 minutes until 10. Nighttime. Chuk, Micronesia is Thursday, 1:54 afternoon. Seattle, Washington, 7:54 nighttime. Wednesday night in Seattle, Washington. Dallas, Texas. That's today. That's Wednesday night, 9:54 in Dallas. Kwajalein and the island of Nauru, they're on the same time zone. That means they're 22 hours ahead of Hawaii. And that means Kwajalein, the Marshall Islands, and Nauru is right now is a Thursday, 3:54 mid-afternoon. Pohnpei, same with KOSRAE. Pohnpei and KOSRAE, same time zone, 20 hours ahead of Hawaii. So that means Pohnpei Thursday, 2:55 as well in Pohnpei. Same thing with KOSRAE. Thursday, 2:55 in KOSRAE. And then Denver, Colorado, 8:55 Wednesday night. I would like to welcome you. I hope this finds you in good health, spiritual and physical health. Appreciate you sharing your precious time with me this Wednesday evening. So we'll proceed on. I'm gonna, greetings, want to wish you well. I hope you're doing okay, in spite of what's going on around the world. I hope you continue to, to just stick with your, with your faith, and let's just, what we have control over is hope for the best. Just keep praying. Prayers, change things. So prayers actually change things to the better. It improves situations. So that's what I would recommend. Okay, so I'm going to play a beautiful song. Masing ake, may ake pangit na sil son Wildan.
Tigini sa days nga long telecast sila may casting call le Minister Lee panel akalay nila may tlarfinen kuam ni halefila son nga porong dalaman son tenawil man mga singin nga anang long mate mail machine shoe ka nga tenay tala pa il set na maskin ni nga actually ko noon so ngayon nga pa na shoe siya kulomalap kikat kayo na sinki may live sila ngayon actually ko noon so ang pero nga sang pe may mama so nila siya nga naki proila ka nga kulomalap lang nga isam ngan akademi ka share na she was nakatlong mga all we can do is just hope for the best and just keep the faith and continue to pray. Pangon siguro mga mga so nila madal pa yak so nadal wilta na kaya village ki pel makat palakin ma upe si chat na siya so kaya na nagati ito la fintraksi ma uy me fintraksi pa na may nagati shoot pa kalan ka na siya lang kalang lago siya then mayon mga sinusar
Waarom kan ik praten like pelsingan na kinga kalamiang sang pena situation sila son na dal wilda na. Kosfin kita la siya son singa fa kakapaslash na sila. Son man natal wilda nil babak sil ma ilpa natal wilda tiginis pasta wilda nil wang natari. Tiginis Daisy. Kunal tiginis kuna pasta. Anyway, wildan nekjela ma wilne. Natural sana wangin le. Aldai tagonam ta tigun nemata kiel nekjel neshuwe wangin le na lalom tauros kilusin pels. Onenslan manal wiestle. Aber nadal siya natol wildan pason singa akal minang pero ikite tiguni pro nga isyalang pa na nga fin sakin umani ko tiguni pro ikipel singi kom gat flat lash falgrin fakulo kulo malap ke na ke wakat talina tarile ke kalen alom ke langkalang dom simakum akal minasispel na ko ke molas mani ko simasikyak ke Laskat, halina kat suin bay ka dito lamang ay mata ka kispin ako kulong na siya kasi. Katalingan pagi kum second la. O ye wo na siya rin kain harsh fin sa class na ki mo mapat singi. Pawam dai ka dito na pa ye kum klaim na siya kat halina pasi na pa pelpe kat siya na hakuste na siyum ki mama ka dito file ka din na siyum. Urit malas tapalaga talin na at tatola ki urit malas alin na manas la swing la sa paningat ko fly na first sila mama ki din rela rin na manas just ki mama ka to relative file na kiti file na ki aqua klom sibe gashikat ki in full 1 week ka tune winistay pa Niki puluhan wika katakalin la harsmis te peiros karali na tarile na pai ki mawona na misle langsi siya makumaki katakalin harsnya ki mulat pe na kaiwa yok na finenyen no. Apanan ki makatara inge halina yok siya bagitin samkum gitin akwa jelen na klas gitin itawala wangin kain katikan si fena ki finsa klas. Aparana ki mama kat porong gat long ki talik natas pe son natal wulta na mamal pala kun mas ko manasin man olala katita papam dalla tema kumaki papang kumtena kain pangayo yan mo las fin fela kum rikat lagdin mata fin fela in mo mara kaywa din mata ke mis la inwangin wai kayo kamas ma takakuluki kat namnas kite pang na sum na ki lang silom lang kalang lom saplak yang galilya so ni na namnas papamental kat kaya fikinin when na tum Jesus Christ na namnas isla mas isla wayo ko mamail palakin kipel sa inyo keslain silang kayo nakakalin pe tankiel ko talik natal ko Anasi nekiel ka matkawa ke kes o ye wo malo sin kain sang pe kat lalos na ke yok na nasil son si ven alan kain ito la me fal kon kumin le lang nganin kain mukle na naklal ka akoyel ke maelas ke ano pa sila kumba finrak si fan na elila katin kain ako ye ka shukrin kain akesay ki pe kain pelsingi Kati siya son maginailos. Kaya siya magat ito katita kaya mapalakin pe ininalos ki kaya siya nang kimunin ni kway lalos. Namnas papamtal kita kaya fisyong. Kat kipuray ki moit ma karinguno takta ka nurses ka moit ma orik makiyan makaringin moit lasing pe losin kain mol kun akwak si mapanang kain si kyak mol mapat sing along si in maslo me when si fan na tu mapanang as if finsat na siya kiting kain we a small mapat lang si long me kat ki inas pa yurin me with
akarangin mit maslash nilusin aru ilusin koy nakalin la kunokon may takyan silos ngay makumsang silos makumsang ilusin sang karangin may na kaywa la dahil color fagaka ladving fagaka ay na siya social status lalo sa kalasha iti pa determine la ifaka or lalos na siya la ilusin akalin la may kaywa kumrela ki image lo los kalme pa mayit na kawa los onas ye los matal ye motom na dela in papa nge ngai clash ke din kain lo ang ngi henin lan kai si ngi shu kampar sang just no phone na din kain kasha kulo mala pa dagat lat ni lash gat ki kuminak yoke pe gat ki kunak mi sang pe esma na sin show lal son los in kain shela pe la los in kain bro Doktigin ke walo sin kain kaksa ke nakalin la mamasikyak ke maula sa kaisi kat kaisi ko mamasikyak ke maula ma kum shalay la blueprint las kaisi pang kuma ke mai pang mama kuma ke ta ana ke katakale mia na ke ma wayo ka mas malos plake namnas kat kaya fe kumin saplak yang isla o lamang ke waliki isla losaliki man odos yok na nagel son gi kat break kat kulomala pa da kat alena kat finne akademie nakan las ka elia las ke mama sikyang tin mai class kat chekpena ke akademie la kat alena ingan kat la mama kat palakin na aspe wo bodom pe na kuwa kumrela ngi kaisi mama sikya na sis nakading kain shukring katang pe mangi en shukring kain akyok ke life ng las kain fulay kading kain fulay la man ko na yepo na impong kita kum tama na kay mama sikya ke mo las kaisi kilo malap ke artline kaisi met chelo mawiya pe ke oi kaisi ngi wala los pe sang main show na ke mo lalosan Akademie los ingay nakalin lalung game shukum ge pelma elos enanay kom ka finne los palakan mo los ka woman ke wa los in position ingay fakulo eta la mga makum akwelos ke makum sang karangan los yang katkulo mala pa amtale kat pro yoking gawa kat pro faklo malap na shum kainin mo na tum Jesus Christ met lang alas amen. Unless get a sick price na tayo carry well it's not gonna hurt, that's for sure. So if you want to know what it looks like outside, the weather, it was raining. Well, it was not necessarily raining in this part of our around the Honolulu area, or I'm not sure, but it wasn't raining. It was kind of cloudy, but kind of started raining a little bit, slight shower, and then it stops. But throughout the entire day, it was overcast, and it was kind of, I thought it was going to rain for sure, and then almost like 11 o'clock, then the clouds just kind of, just disappear. The heavy clouds kind of disappear. So you could tell it's kind of a little bit windy out there, but that means it's nice and cool. Not raining right now, and this is what it looks like here in Hawaii. I hope you guys are having nice weather as well. Not too hot, not too cold. Just like us being blessed with this beautiful weather here in Hawaii. So Aki Pakulawalat na siya, welcome you. Thanks for let me see. Thanks for being with me. I'm gonna go ahead and play one more song, probably a couple more songs, and then we'll see what happens. Finish my request, send it in.
Pinanon ushima around so kung ngayon pa first timer. Kita la ka pese na dal mas tigin sa saya tigin sa friction niya popo. Ilwi using na. Awan korsingal sa inyo na second me unis sa inyo na pinanaway.
sa mga share na yung dahil ngayon pretty much random natin na mga silalangan mit mailim pang choir mailim dahil kamtera yun na kaya karsumla maka na liye me pichala taging ta open up me apaka mames natin nga siya nga Cherry Pichalan Love Talik nga ti kuya mga magkayo na may nga welcome na may kakawiya enjoy binbawon suko luka man kayan pela may time kakam na sike broadcast love na dahil kakakulong madalala lang silang noon kaya apa nga may iwayang penapit siya nga pinpa nga isang pagkakingusin may tangan share pepitya like na si Mati ang amit melim pang ito may ita kena alde long thing pizza ya kilal parang that's why I brought this up just in case you know there's no intention may ano ramay tayo sa prayer Napay okay nga preparing mo mga zero last minute pa Rycroft Street pa kung daliyeng Rycroft Street from Picoy goes back to Patura Hotel May siya ko noon sa ko na nga sige liye finash match mga fact lamo 1, 2, 3, 4 Ama check pa na chef first time
Lashing ba singing. Oh, I don't know what's going on. Manliki camera singing. Sorry. There we go. Quand je pangak na show nga ko lang malap ke arslom ke live sila ng ko broadcasting ko lang malap chinkat ke il me akayikat molin ikwela sa wo parang kat kain hosin ke pelsing masing amot ko nga man nga uyalu ke senri masing amot ko la mas mayok alena yok supay sikyak ke me Malim fashion amalin Marchlin to lupa me national election si me as vote si to me congressman ka congresswoman las ma in 1940 me with my awal kat na ki national level na voting mit ma manake okay tala ka pa me current vice president RNL me harskena arangan kin la me faka oralan kinga forskan state election finan you know to our special polling place finan you know ang en pon pe en kuwa menawai well Honolulu and Kona She's been, I'm Texas, Nawang, and Seattle, Washington. Ours may special polling places regularly. Amasi nga may kakalim yung ama pangasi mga takalin ki may national. Ano hinina na yung may information ma yokshiben na sin mait ma ke we fought ngayon na yung may academia kyo na nga kila arsi issues mit complain kaya ko may talfin share may processing I mean arts differences ke state should be national election amo mas mayok should be nakpaya pa kusin ito la fortune eurekia kino Marchlin tolu masi nga man fortune pe ke Ki onangan di announcement si mo me in Fortland met jinong met bangi ka tamamay na in me kalimpe ki nga ito ki urek fortune nga samla election ki peltari met me sok mata ko kona me ka ilo me dan ko fort na cast ballot la dala yun alta ko dal tikain fort dal inana dal tikain dal ko nang fort ngay ki mga ito kain mga pa kain information ngay pangamalayo na pa pe I mean requirements ki me national elections ngay siya na may na issues kada issues ki national elections ngay Arsh kato me state ngay or alalala or
then I hope I think that you can get it my me preserve me ka maintain my integrity ke election sing inte ars me or ye sa follow ta me redan in our salal ma kera ilan require na pa in our pangina in our ID me voters ID si kung som present kung fa vote na inemin na in our spaghetti roster na min masing ang masihila na kimalad national naki-state election kung fin if you voted at some point ke yellow tolo akot masumla most likely kumi inemi an arske me roster kumi arske tari kung fin vote mate kung fin tavana turn 18 years old ke pelchima metligi vote arik ni ke pena late na ma vote arik kung turn 18 years old Ngayon register la kung vote. Kars, ikat ka nila kung min vote. Apang kata mama, nga alina urge na pa ye, may force nga kin me national election. Min, ano yun, tabang nga faka, te kuluklan kata state siya yung our state siya na posya na pa issues na remedies na ki me, Mama il tal akadin mo na fashios nga pa il tal instituted ka il tal me implementa na power na complicated katasik me national election sing ora ona in ito ora pos me di kuflan we vote pe tama sap nga ki o yan na yok pe si main mit makain na dan ilosin announce ki halu ingela na niki na pelin foda may day nito. Laki me election si Marik fanatar ngay papangafak en KOSRAE kat tena alena announce yura ashmit connect no patatar dan dal tena patatan request me pelat lal dala absentee ballot. Dahil minwang in special polling place, ako min na akong request me, petlo man na fa. Dahil sa paya man akong fa, nekla sa paya lakong kain we vote. Masing kali na Yorkshire na paya, na inar, kung dahil finke inar voice, lom dahil ki, moit maawal ka, it's even more critical now. Ay nga ngali pange, Vice President Palik, Aaron pa may Vice President ki mas Pastor Joshua Wanglan na il pa take over. Yun na il pa Vice President, President ng National Evasim pa Mr. Panuelo, David Panuelo. Na pang 2-year mayor, siya pa mayor, election siya vote siya rin na kain si Batoyak may fin pa Ash may Lionel siya incumbent Aaron Palik na pangi kataw pe pangi ma kiting ito la siya declare mo dali me run na ki me 2-year me seat siya term siya nara ani king kita la kang aliye ke wow me harsh complain kita si kalakalam ye la angin la issue si that came up was maybe there was not enough information me ta kang nasin may tako me manaki me processing na ki la kumifort fagala yash masing alima dal tawon nga mo yash me polling place set up lan met yun nga din some kind food nga fintrack nga mamait ma-force nga kin nga katke dalin me announce some share lomalu ak din ito lam me din makain participate ke masing ang itali ki
election shima rik ta fanatari ngi Kos fin loeng na ke min kat pa me karingin me state election mamaurik finen fin bar election KOSRAE na dal me assign pang kat pa designated nga Shem William lawyer in Apolwin lifai karingin state fin pa arch election na ke kafana na later last finen KOSRAE Hanigin la sibef kajita siapa na ngamot ko kita sik main nga anangan fact la break mo nga disappointed ke decision singita at the same time ngali mo integrity ke election ngin na karingin yak pe nga mo fin nga matayin na liye mo nga ukwe fin ba nga ke register your voters might ma new voters ka Anorela mangel daling kain with fort mga mo siya RP issues mga mo so nale na akfeliak le siya piars may tebe na me qualified and for that ale fort pe masila nga mod ko may mamata may ko siya mata siya yung alin na posa na pa siya actually election in gas tari outside polling places they actually determine the outcome kata mo ngi flash mate finan KOSRAE takati en sayang pa tako mo kata mo ma candidates ngi dal takanati katang la me kata mo ngi asam ke ma settling child the flash mate ke fort KOSRAE ta na inate katang yak lepe nara afin mo nga disappointed ke tamin nga Lucien Pel nga tepe na som na kaya lora nga nikin na medal announce ka akalim ye ke me lomalula siya ora nga na fosek la when wangin contact correctly siya na nga kumtel katya akalim sin makaringin me polling places ka election finen awang katya kalam lai wangin me special polling places my set up ke en lom dalngen ngama sie ma wa finne pang fin pa galote la ke kan gan mo wangin me outside polling I'm not sure I think there was some issues that need to be ironed out. And then probably nga si super ba siapa na money siapa na tinayok money dan sang muli mingalila election chafla si masimatari onen naman dal struggle ko dash ke shen pe arang nga sa funding na kaya pa determine relative decision siya dal mo inwang le outside polling places na masinga academy nga mo ale fair pelalin academy na shares as a courtesy too. I mean, it's not an easy task. Ale kat you can be na kaim kata ore make na in courtesy siya ilaling contact iya might ma ilalita or of special polling places. In fact, may wang in me outside special polling areas Honolulu, Guam, Pohnpei. Ang kila na Pohnpei mata Kona, Texas, Seattle. Ilalin as a courtesy then contact when email la shashro dal ilalin inform kat may wang. At the same time nga mo wu pagdin to yakakalam sin maita dal fin lang siya we participate ke election siya dan silaklak may send out their request for absentee ballots. Natalinto la PFL man na dan supaya la ballots la dahil ngayon makain me counted hin. Aro, ano naging akalamiya nga mo may register na rin kayan mo siya nang register yan. You can imagine, post na pa sa siya kali eligible pa na vote. Dual citizenship siya nga mo katfinukwe na pay me lakatin na katin declared whether pagantalik ma issues la yun la ingin na winwang in dual citizenship it takes 75%
Pangayon state Tolu Aoki and affair. It's not even close. There were even there was discussion or there was suggestion that maybe than revised amendment constitution na mo orela inte 75% singalan na that's just out of reach na pa na nga mo at the same time pangay kato issues nga mo okay kumdal put into consideration and she said Mike Kunisha we need some really good leaders too oh wow masingalan na congratulate siya Cherry Natalali Stora natalukong cool siya ma we may dal promoted na kay warrant officers ngaliyal Naril walal talpe man that guy Naril they were in the Marine Corps U.S. Marine Corps Naril may captain siya while oh my man that's like way out there halina me nga foye na pa ilsom ke OCS officer training Land Marine Corps of commission I don't know nga mo ang gila me OCS anyway naril captain ke Marine Corps amin nga we Marines halina som sila ng Marine Corps I always wanted to join the Marine Corps kat ko flying showang ng Marines maki katson na pasiak la comeback pero mo pasiak la comeback nga yellow elite course na nga o de lang feel yellow elite course ka yellow light course nga mga som na feel me nga som sometimes la tesa na talang okay kung pa sila tesa kung som we Marines na man dali ata kung invel siya ngalan na man I was out of shape mustas la lap siya Lois la in si Vaktal and kung nga dali ata kung mga nga workout ko tas kaya sa push up pull up gas oh man not even may nga nga asos na pa workout na alright that put me on delayed entry na ngayalong walagos nga fasong giput kem November 1987 man nga so na wika nga te cash not even 1 mile for how many years I mean nga te we asos so asum the next thing I know nga cash 1 mile oh my goodness Musician diga kat tawan trachis for a cash likita. Honestly, ke sikat na sika nga. I took it as a challenge nga te na ilya ka sika. I finna ule, I finna fall out. I will get up. That was my attitude. Nga get up and I did it again. Nga psikipen kayo so I never feel anything nga so. It was so weird, nga. So, ate na kuf pengalakan na fail me swim qualification siya nga company nga pa sila pe. Interesting. Nga so much nga sakya Marine Corps upe na pa kung promoted ke. Para ngali Marines ma ashwala tal staff sergeant nga. Man, I'm really impressed. Kasi nga, I'm rooting for these guys. Nga ito lang, nga nasumki, nga yasing alay ko siya, nothing would have stopped me. Manapay, nga sumki, nga sumwimurin siya, I love every minute of it. Wangin siya pel nga maska, wangin siya pel nga, siya nga mga tiramas. I went through everything. But nga lang ata ko nga, nga lang nga, those were the best times of my life. Anaki me talang kingali kita promo men. The army mo kin anaki na branches saying these guys they're good. Naril
Captain ke Marine Corps. Akal me Belgium malas wala ke Marine Corps. Ikaw pa na general siya pa yun. Kita la ka general siya pa na ke well in the military finan ko pen plus pa yun. Lail. So na yun yay ka captain tari. I could imagine Belgium mala graduate mala retire. If he put in 30 years, man, this guy's gonna be a general. The first general. Now, may posisel or katle actually placed him. Now, I love the Marines. If I went in like I was 18 years old, I think I would have been in the same shoes. I think I would have just given them all like 110%. I root for these guys. Cherry, talungkul sa last na alpakalo ka. It's not easy. Nasiksiven nga mo maupe si Tatalorela. That's a really huge accomplishment. Naril captain ke Marine Corps. Talungkul si Natal siya. Lelu siyem Natal ropin nete. Lelu ingin alpayak sin Steve si Natal Alexia Paula. Talungkul si Natal Lelu. Inil pa Travis. Marine Corps combat helicopter, Cobra helicopter singit combat pilot si il pilot Marine Corps top notch helicopter il equivalent na ki me Apache din me Army. Talungkul si Natal gumili Natal Lelu ngil amal ye kashma tagoli el fort na pa ano lan ye singalay ko smile pilot chiki helicopter Spencer nga italay pilot peki Black Hawk pilot si pilot man these are huge accomplishment got I'm proud of these kids O'Neill Wilpacker Rudol Kaif Ismail dal retired. They put in like their 30 years or so. They got the highest rank enlisted. Na Cherry, dalungkul singe ma aluga singe dal warrant officer. Katfin sono lagat natin salud dal, but just like dal officer consider officers. Wana nar. The captain singe, there's no way you're not gonna salute them. Captain, everybody's just gonna catch your attention. You have to salute them. I wanna salute you guys, welcome you, congratulate you guys. Good job, man. Stay humble and continue to do your good work. Ama kulola nga isam nga syuk lang medyo battery na nga knowledge nga ikesla me Facebook la kada na Cherry men nga fit na ki me FSM news nga taga naruk. Singe pabar nga sa election si Myrek nga Vice President current Vice President me Aaron Palikil me Pelosi me ambassadors na should be consul something equivalent to consul general ka something like that from Germany. Adal akalim ngayon na ingin na siya matan il akalim la ilal finshak na ke for probably the next couple of years Stalin open up me and Germany open up me obviously dal Fiji. And then eventually, of course, they would be thinking about probably the same thing in Pohnpei, national office at Pohnpei. Okay, me congratulate Del Bench, Aaron Palik nga. I like it. Kingali me involve pangil dal me osti ko me welcome me ngay. I know that they will express themselves pretty nice and clearly too. War interaction and we can only think about good things, and my kunisha benefited. They benefited ki me kapaslas na sin me and Europe. Matal
Mamanga Riti, I just took a glance at what was in there. Dali me put into consideration in Ash me dalin improve me interaction lal dal na sin European countries ingin ang Shadal Tram ki of course Tram ki me climate change and stuff like that which is applicable file ilo sin Tram gayot na naki mingkat taki islands finan ko siya na siap nga may pang mga ki sakak nga ki met finan yun ang ikamit manta siya yan ko siya Delphine, we took part in election in Ricky Marchland Tolu, if I'm not mistaken. Kosin pangon office, consulate office slash. Kasi siya kela me ash kalim ke inye na me kuminara fin kum ke participate ke election siya na fin siya in remind share kata information fin ital share kya alo ta mingaten ala na consistent ke attendance lot na kaya alo sin share na sin min pangen makatakay ni fast anyway may ko siya it's really important mat nga ni tala ital fin ke we involved tal ke some cast ballot la ilo share of kain mo los kain rela masing and desom elosin desom te tala we sisak dukat tena dia kinim dal ke me roster sing ame pang ngakulo mala ke me kakain ta kasi da we go ski kasi nga last minute na nga decided I say I might as well kita ko na me sipena pa na sin may ta at we are looking Shen Rie, Lennon Choir. I want to congratulate the members of the choir. Kalagato lalo siya. Parang nga, jawim ta, first announcement, mga tanam ta nga, itay na nga, tuyak ta ko. Parangan ka na may announcement lalo lang. Ito lang na, ngayon kinayarte itawi rek program nga dalat limdan si tiginis Karen ilvaxel Kingston nota awiel tigin Richard ara inbar program rek paling ila siya pa na dal approach dal floko na matari dal iwagan program kahit yung ba nga mawugi ka nta aporungoy kin mga KOSRAE ki me mo kaya ko me mga kidin intale upe to na sin may ma la program ngayon ta nga somuyalo nga niya somuyalo ke siya nga akisang lang lat na siya alo ka PLC miyay mga il tramam chike me asum kaya alo ke siya il takam ta tramam hilsa na sa amta katuya min kwaram ta ken sira nga som nga ke sibe also na silram silki ay nga lail yukin lomin na sige ta tar sibe talik nga diya nga na nga appreciate na pa ilito asru kipa talim dan si uyel melinta na inama petlinta sige nga alam mo ito asu ki taga penamtana or katwikat ki chenriga kat sumala lilail alang si kain noye si talagang talito asu ki ito empathize with with your situation ara Wait ko mas stick out na pa nga. Wait na kumti relaman na si. Wait na kumti daloyang na si. Wait na kumbangon kumkafo kumi. Ilal testurap nga. Alang si may palaik. Alang si may palaik. Hilti layla main me. Masuos, mawu, mapay, mama kumpalaki arto mana pa kum sang mukli ra kun kukuken ara. And I was pretty impressed. I'm so happy.
la check nash kain might alawo nga tingan na nga kinye follow som super som yali ki Kadilalen, man, how can you not be thankful? How can you not? Naura pa ragat sulok wiyalung Achin mo kade pule chanel tilo kunye main siu mataka na ros Kalat nga ingan na pa nga ke pangen na sius ko nga finsak sanram lak ngay aon sa luka me Actually, right now it's 54 minutes after 6 more minutes until 7 o'clock, 7 p.m. here in Hawaii. So I would like to welcome you again. Appreciate you sharing your precious time with me. The best, Mary Shima. Ilakula ilan me flok na KOSRAE. Finas angkila kumdalo na sil tali program ki January ito. Hos finke wilkes na silos. Finne chelnong ulme kos somna yura korolos ilos som gefrete. Trengin frete na lomalapla. Aso ngas na sil tali. Ngayon la ilusta ko me akfashiyak la inin na lalo so alalak pasta Carson kishen ri nga tut na pa nga funam tay mi talakan nga ngam tatu ko nga tilawal nga pa na siyang na ngan siya na pa ke am tatu ko nga kilala na liya nga liya na ingan ka nga liya la ka nga gilalam ta yun ning nga finsak ngan o sinasil ka so ngan akayal ki mamaylas kayo wala sak na pangil pasto wal singe yokliki wal na kayo na Wabena kikite mtama sikyang siya gatikain kikadekin mitalal siya na kdin tala archipe wolan kat pel na kuwa katil siya opportunities large na siksife na digima si sikyat na sik na Pero finne mga inchi art may trap mga inchi volatile mga yen saka tasak inchi volatile pa may makuflain me akilin me tafung lela nga akilin na po as may ma pangon na wangin tafung le tal wangin maguluk talarela ale kuluk na po kuluk o yetsing ilos as wal yok lalos ilos we ikin may kulge church ilos mta shaman na sin may tama kadil siya nga prideful siya para siya tanil datle maki prideful siya Chevrolet. Ara, may finne mga Chevrolet ka nga yen sa ka nga mong sa nga fresh nga nakalina ki pel mga mtarela ma tavong leo. Na pel nagawa mga fluya ka nga riyak na ki mama matorela. Nga liye palama tena fal tena una sik. Nga tena sum katwek maka start something nga riyak na ki mama rekta na sik. Nakat kanta kat matayng mga as pel kate papanakat kadil tekain matayng kat nitok kadin nagting get our act together Google ata kadin nagting akwo ilaksyo sila otherwise ipatle ara ang mga gulamalapla nga flokle usel kenyo flokle Pinas may tafong na ka mo nga malikin wal ka ma pangan mga ki-proof na pa yun sin medalate wal pa yok siya ayon siya na pa nga vlogle somwi halu finne mafalingan ko na kon mana nga lima ti file ka nga ti parke pa
pa ng arela mga tito la me kus ito kalong tapang mama si kakruk ngin nga pa sila nanakilin pala aspe mga arela kuluk as tafong lelak na parang afakla katamo ito tal pangon na wal maguluk tal dal iti tal kuluk dal na they're not being remorseful dal na lela ngon lan katin tagalan nga nakalenek la kaya nga tafong lepe ngay na ngan repent, ngay na ngan talay kulukpe. Katamo ito, asmit yokwalad. Dal fitni, katita na pala as makulukla, dal orela makulukay, dal inigin dati pe, talay kuluk, dal tinakalin mo. It's always somebody else. Nara nga mo, alaw, kulong malam singkat la. May nga mo, nga tada may tinsiwala, minala pa siya, nga tuyak talal, yamatan may ito. Mana mam tawrik na sik, mama nga pala, katamay tayo ito, katamay tayo nikin. Ta reaction na nakin mamam tawrik ko. Nga si Ven, nga ito la, kikatikin Midland Church, may titawag ko, tikain, follow yakpel na kayo. Pangafakla, fin nawrik. There is a point where it's just overflow, it gets over you, you know. It'll overwhelm you. When pangafakat, we're all human beings. Kat finne ekin mo kat may Krishna, kada afong la kada overwhelm ke mamata ka fungul ka tale. The power of that's a point kadin na kitin akalin tafong la las. Which I have to admit, yeah. If I have to go back when I start serving the Lord nga or la commitment lag, pa sina pay nga in nga aksyo sila. I would do it different. Nara nga mawu manikiwa nga alingan la wangin nilya nga mo kachiba follow ko desi na focus na ki mama fal walk din na. Alpang nga sila ko non suko nga tita la pagaram sila nila mama wangin na ma pangay nanaklak pangay situation wangin nilya wangin nagawa wo na nga I'm having a dialogue with anyone nga share mo kayo na mga aske. Aki may tayo nito lang piye ko mesile ma. Ingin aki ito lang kamani ka mga fact like in walik ki malim singaw so nanim singi ama mga ita na pay kita na pay lang mapay na kayo na pangasama kayo. Nga finne talay kuluk, nga finne fak mo, mesi. A phone na, when pangafak ko, katapela woki katari mista na, di kinakitin na aksyosin na mga. Paela katala fin mapangit atakitin te. Kuluki katarapel na kayo, wow. Nga tilal mo, pangamakat katarapel na kayo, wow. Tomoin fin pela, fin bel sikyak, wala yung makat memong sa kamema. But there are two sides to every story. Pangay side la ko na arpe side, siya. I've not in Kalim Pak la ko. It doesn't matter, everything is okay. Actually, I could not school you.
All right. Kulanchike, let me see. Kulanchike kun on chayasko. Let me see. Oh, matari kulle. Kulle ngashite kun ma'am. Sorry about this, man. No, no, no. Kudagulu. Uy! Mate on sa kuwan.
pangewu mga atana ita lasya talaga kasi ito na phone nga ngalan na talented na pa eh. Man, beautiful. Kal tayo pangilusin me live sila ngay broadcast sila ngay ngaki sibilben na fact kulong malap ki kung kain wiya kulong malap ki kung share peloman kada ba si pa until then
I want to wish you a blessed rest of the day or peaceful night if you're in Hawaii. Kulomalap, stay blessed and be safe. Peace out. Hello.